ni mtu ambaye amewabagua, amewaasi, hawatendei wema wazazi wake wawili. Una baba hai, humsaidii. Una mama hai, humjali. Wewe unaangalia familia yako, mihangaiko yako, kazi yako, watoto wako. Jijue kabisa hutotazamwa kabisa na jicho la rehma na Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama, kwa mantiki ya kwamba wazazi wametuzaa, wametulea, wametusomesha, wametukuza katika mazingira magumu. Tuna haki, tuna wajibu wa kuwatumikia kwa hali na mali, kuwatunza, kuhakikisha kula yao ikoje, kuhakikisha maisha yao yanaendaje, kuhakikisha kwamba sisi tunawashika mpaka kufa kwao. Wa kwanza, al-aqul walidayhi. Wa pili, walmar'atu mutashabihatu birrijali, walmar'atu mutarajilatu mutashabihatu birrijali. Mwanamke ambaye anajifananisha na mwanamume, hapa pia inaenda opposite side, na